Sri Lanka thothumna October thavela aron thleng mai theitia mithiam te soito kara anluti haitu thilmu chua an nei bellea chu Sri Insiam danglam thar Delta Plus variant antinin India rama Maharashtra a Ratnagiri le Jalgona te Kerala le Madhya Pradesh te mu to ania Sri Insiam danglam thar hi nimin juni somni pani thlengkhan Kei somni pahni mu chua anitowa tun Srileng Insiam danglam khovela omtowa chuan achimom berpol alanita hialome mithiam ten buaipui tham takani don anti India rama anmu chuate baka hian vaccine lato Srikai lea thi te chu he Sri Insiam danglam tharwang hi aniem ti chui chian ngai aomboka Madhya Pradesh Shivpuri district a thalai parukan thia Sripui wangani nuna chanjinga pakhat chuan a invena damdoi dos ni alatowa midang panga te chuan dos khat an lamana an vaccine lak hian aveng tatlat lo mai delta variant nge ni delta plus variant wang ti chu anat na rik pian mang anjir chian atangin ala chiang don ani Sri Lanka tho ni na ron thlen tu ber delta variant kha ram somria ta mu chuani towa tuna Insiam danglam an mu chwale tak Delta Plus hi India baka US UK Portugal Switzerland Japan Poland Russia le China te mu chwale ani to boka tuna hian dar sarlo takin la oma se aron dar le hukani chuan Sri Lanka tho thumna chu a intran le ngal don ni an ngai ani anluti haitu ber pakhat chu he Delta Plus variant hi adam doila to te poin an kai le theidon ti hi nia an taksa a he Sri Lanka natna rik lodo theitura ado tu lowin siam to antibody anti chu heldan athiam riau to a adam doila kin omzia anei lo hun athleng thuayang tian hlawani India adam doi kan man pahni Covishield le Covaxin te chu tun Sri Lanka tho ni na a Insiam danglam Mizoram po kan mu chua to Delta variant dauna tan ahman tlak ti fin fiani to a atira Sri Lanka invena tura beisayang ero chuan athok to meulo Delta Plus laka hian engen andon ti chu sarkarin puan zarvat alatum nge ngene Sri Chungchang zirchiang tu mithiam insago kami te chuan Delta Plus variant hian a invena damdoile taksa a natna do pol lo om to chu apum pel thei to mai thei tinan soya adam doi kan lak hian he Sri do thei tur chu kan taksa ain siama chu ba ka chuan Srikai damle ten a invena chu an taksa anei thei boka mase Delta Plus chuan chung invena he Sri bo tura khovela in ngana pakhat chu omzenei lova aron chantir thei mai thei anti Delta Plus hi tun Sri Lanka tho ni na Delta variant zulzui ani baka South Africa lama an mu chua beta variant ni phung then khat nei tel ania chu buaipui tham ani nalai tak chu ne beta variant khan Sriron leng masa alpha variant ta in a invena damdoi pumpel dan a hrezoka hemikonga hian delta variant tai poin afingzok tin mithiam te chuan ansoya beta variant mu chua ani awang hian South Africa sarkar chuan AstraZeneca te damdoi siam India rama Covishield tanti chu anthon kir le ngeya adam doi hi kantan chuan athok velawani anti Delta variant lawomna pakhat chu in kai chon a ol samjok na aneya atira lengai khan za somnga velin in kai chon ol to zoka Delta Plus variant hi chuwai chuan in kai chona ol samjok don empty chu soi chian thei alani lo thung hemi chungchang hretur chuan fin fiana kanla nei tam tok lo tin mithiam te chuan an soya India rama case singni le sanga tangin case somni panni mu chua alani chawa rampuma Sri Lanka ngai tua chuan Delta Plus hi kanla mu chuak tlem lutuka chu wangin anat na rik zirchiana tamzo kanla mamoni anti anjir chian to nai ro chuan Delta Plus hi Delta ai khan in kaidar a ol samle zwaldona kanchu aptimura anbe nget jok theidon bok heba ka hian a invena damdoile antibody paltlang theina aneya Srikai en kolnata nan man
Donald Trump apo anlo en kol to na monoclonal antibody treatment chu omzenei lova asiam theina rem chang omtiin insakoka anmithiam Professor Shahid Jamil chuan asoyane Ridau turhian kan taksa in protein apechuak thrina monoclonal antibody treatment anti hian chu kan taksa a natna do pol na thoang thok thei tur chu asiam chuak ta thrina an siam dan thrim a hian taksa natna do pol a chuakin antipunga Shikai dam lote en kolnatan an mang thrina ne COVID-19 kaite en kolnatan hian RegenCov-2 anti chu manania SARS-CoV-2 in kantimur alua in thapunna na mantrin spike protein anti lai chu na thok theilovin hedam doi hian asiama anatna in siam danglam to howa po inen kolnatan chuan a mantlak zui hleniin US lama zirchiana chuan atar langane hedam doi hi Shikai zongjong en kolnatan chuan a man theilem lowa anatna lang chuak na salutuk lote en kolnatan a thabera oxygen mamo to chin te ro chu hedam doi mang hian anen kol ngai lo omzia anei to lowane annat dana zirle an en kol hunin kongro asu hle Delta Plus hian he en kol na hi omzenei lova asiam theina rem chang omrolin inen kol hun adik chuan ne theina rem chang anei ve do niin niti yoka health lam changtu vk pol chuan asoya monoclonal antibody treatment hi Shikai antaksa a anatna do theitur antibody la in siam lo en kolnatan a thabera chungmi te chu hedam doi manga en kolani chuan za panga velin thina thleng apot tlem theiti Oxford University zirchiana chuan atar langa India po hedam doi manga inen kolna hi aron lut ve towa amane ro chu atau khop mai dos khat chu cheng sing rukman velane Delta Plus le Shrileng tho thumna hian inkung kaina nei don emtia mithiam te chu anla chiangam lova ani theya ani kherlo thei anti tun Shrileng tho hina a abultum tu ber Delta variant thi kumsa ni som ni December thla khan case tamwak lo kan mu chuaka mase April thla Shrileng tho hina ronthlen tu berani thunga chuwangin Delta Plus variant le Shrileng tho thumna chu tuna a in kung kai theina tur chiang takin lalang lo ma se a tho thumna ron thlen tu ani thei viau dona film khur taka kalatrul dona ni ante Shrileng tho thumna hi na deu ani theya in kai shruaina a thata mipuin an zom that chuan nawak lo ani thei bok tinan lo soi to a Delta Plus awang hian a tho thumna a ron thleng ani chuan in kharkhip chu kan ngai le viau don ni na lang bokane ain vena dam doi chungchanga hian Covishield AstraZeneca te siam chu athok nep chhota hle atira khan hri chu za somria tatanga somkovel thleng veng thei tura an ngaya mase Delta variant aron chuatak luwa chuan aven theina za chu za somrukvel ani toa Pfizer te siam chua chuan za somriat pariat velin Delta variant thi alaveng thei Covishield dos khatna la chuan hrinsiam danglam laka hian za somthum pathum velin minveng theya a dos nina nena belkhom chuan za somruk velin minveng theyane Delta Plus hi engtak ronang don mo ti chu ngai chan me kania invena la to te tan po film khurangai zia chu hei hian alantir chiang mai ome hetila hian Delta Plus hi aladar na satlo wangin Rin siam danglam zinga chuan boy pui ber alani lem lova Delta variant chu khovelin achai ber alani mek Delta variant aleng ti chungchang hi thlani borvel kanin kharkhip nuwa Mizoram mi po hi ni ye ti te kanthre ve thei rama Delta Plus hi aron dar ta ni poin kanthre male pek top lovang lofim khurve bak chu ti theila kanei tlemang reng khop mai natna hrik in siam danglam khir dan he hriat hiamol zongin hriat na tizawa tarlang tel taila he hripui pian phung hi lallu khum mangdewaniya azum lai hi spike protein anti chunita chu chuan kan timur man betin achunga luta in thapunna tante amang ta thrina kan taksa natna do pol a in siam to ero chuan natna hrikina khoi kan timur te chu ne tumin aron be ta thrina ne
chutiang kara chuan hri chu a in siam danglam ve ta timur pakhat khoidang lama in thla pung talovin timur pakhat aya tam man khom theina tur aron in siam ta chu in phen na tan mangin kan taksa a natna do polte a in vena damdoi te chu a bum thei ta thina a damdoi kha a chaklo ta sote tina nilovin hri hian a khosa zia a thlak ve wangin mu a har ta jok tina neya kan ko chunga in biruk siak na an thok ta ne delta plus hian beta variant in biruk siak champion zia kha a ken telawangin natna do poltan mu har zual don ta tina ne delta variant ta po min ven theina atla niam ti to nak lain delta plus variant ta hian atla niam ani le pheichuan vaccine la ka wanga kan tor na te kha tor that le angai lowang ti po soi thei ani tamia lo tina nei chu